Sloboda govora je pravo svakog čovjeka i to pravo podrazumijeva traženje i širenje informacija i ideja svake vrste. Danas kada govorimo o slobodi izražavanja, mi u stvari govorimo o pravu da se informacije dele, prikupljaju i šire. Ali kada neko odluči zloupotrijebiti svoje pravo i prijeđe granicu slobode izražavanja, svjedočimo govoru mržnje. Takav govor potiče na mržnju i osuđuje rasnu, vjersku, nacionalnu, spolnu, etničku i svaku drugu različitost, a društvene mreže su im širom otvorile vrata. U momentu kada se većina nekakve diskusije danas odvija na platformama, znači samo ću vam reći podatak, znači da u glavnom današnjem dobu 78% populacije svetske ima nekakvu društvenu mrežu. Danas kada u virtualnom svijetu možete biti bilo ko, a istovremeno niko, govor mržnje je učestaliji nego ikada prije. Najčešći oblik nasilja na internetu jeste vrijeđanje putem komentara, često preko lažnih profila ili anonimnim putem. Projekat Hub za digitalnu sigurnost, mladi BH monitori prate i izvještavaju o nasilnom ekstremizmu koji podržava ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini. Nastao je kao odgovor na porast govora i mržnje i nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama, kao i na nedostatak informacija o izvorima i uzrocima ekstremnih sadržaja, posebno onih koji generišu mladi. Mnogi ljudi nemaju nikakvo edukovanje što se tiče korištenja društvenih mreža i na koji način trebaju da se odbrane na takve vrste nasilja. Jedna od ključnih aktivnosti je Akademija za mlade. U 5 modula Akademije mladi monitori će uz vodeće stručnjake iz Evrope i regije naučiti kako da prepoznaju i prate sadržaj na društvenim medijima koji uključuju govor mržnje i nasilni ekstremizam. Nakon prvog modula Akademije u Bihaću pod nazivom Definicija govora mržnje, radikalizma, nasilnog ekstremizma, u Tuzli je održan i drugi modul Nasilni ekstremizam u cyber digitalnom prostoru sa predavačima iz Nizozemske, susjedne Srbije i Bosne i Hercegovine. Učesnici su imali priliku da sa stručnjacima iz Clippinga uče kako koristiti raspoložive softvere za monitoring društvenih mreža. Mladi su naučili kako uočiti botove i trolove na društvenim mrežama i kako razviti otpornost na kibernetičke napade. Pored sadržaja koje pronađu ili identifikuju na društvenim mrežama, važno je da mladi nauče prepoznati trendove tih narativa. Nasilje na internetu se javlja u različitim dobnim skupinama, zbog čega je potrebno provoditi prevenciju u porodici i na svim nivoima odgoja i obrazovanja. Sve informacije o projektu pronađite na web stranici jabih.eu.ba i društvenim mrežama udruženja Jabih u EU.